mun sang atanga INP Mizo channel longai thathin tu zong te inza in chipai le vek ule September ni somni le pasari thole ni ania indam tlan theu kan be se US melma Putinan khole tuini na apeta September ni somni le paruk nimin thotan ni khan Russian President Vladimir Putin chuan thupek decree achhuale ta a chuta chuan ramdang mi somsari le panga zet chu Russian citizenship apea Russian government official website a en theyada ngalani heng ramdang mi somsari le panga zinga US National Security Agency contractor lonito Edward Snowden po telve nge Russia rama chuan mi pa zong chu kum somruk le panga antlin ma chu sipaya kau thei reservice anni vek maya tuntruma ramdang mi somsari le panga te po hi military mobilization ti hlotlin na tur chi khat ani mela Edward Snowden le midang somsari le pali te po hi Ukraine Indona lama kaltur anni thei ve tho mai Edward Snowden chanchin hi kan thedeu vekto inarinoma claim kanan tar lang hlekange Snowden hi computer programming thiam tak mai US National Security Agency in Andrayania US Sarkar thuruk classified documents tam tak amua heng thuruk amua tang hian US Sarkar chuan civilians zalen na ara be na satzia amua US Sarkar chuan mi hring te hi naupang chia ang lekina enkol ni inangai tatlat maya chu wangin thuruk engemo chu apuang chuak ta a US National Security Agency thuruk te chu ama mimal en thei turin backup asiama US dan kalin ache chho ta ne te chuan sang ni le som pathum kum khan US sarkar chuan US National Security le Intelligence Information puang zara apu sarkar thuruk ruk chhuat thu boi siam sakzuin ram phat san tu angangai anita a Justice Department chuan achunga man lata ne ti chuan Russia rama atlan cheta a anupui len sei mills nenan oma December thla sangni le somni khan fan ne nge sangni le somni khan permanent Russian residency pek aloni to a US khwale tuyani na pai lova Russian citizenship ti la tum thu alo soi to bok kum sangni le som pakwa khan dan dik tak noya achunga ro rel na ken ko ani don chuan US alet le adu thu asoya ma se US chuan ngai saklem lo sangni le som pakwa khan permanent record ti le khabu aziak boka US thuru ka puang chuak le nol mai Russian spy hlui Vladimir Putin chuan Edward Snowden an US thuru ka puan zar hi atidik lovani amaro chu ram phat san tu anga ngayero adik bik chuang lo ati Edward Snowden hi Ukraine Indona akal donem riat alaneri chia lova a ukil kucherena chuan Russian military mobilization dan angin Snowden hi Russian Armed Forces a ala telmi lova chu wangin sipaya kau ani lovang ti in Interfax News Agency a ril amaro chu military background le skill neilo te po an kau thova Snowden hian skill thataka nei zoka military lampo ani aya hria an omlo mai thayani kum somthum le pakomi lek ania Russia ramdan angin kum somruk le panga nuai lam chu conscript ko lui thei vekan ni kan ti to kha Russia State Media Russian Today Editor-in-Chief Margarita Simonian chuan telegrama ti hian aziaka Snowden laka hian draft an chuangem sipaya kau ani vedonem ti aziak Nord Stream pipeline lamkha kanan soilenge Nord Stream 2 pipeline chu Baltic Sea leakage pop an muzo chowa Nord Stream 1 pipeline po lo pop vele reng mai Sweden Maritime Authority chuan warning an chua Nord Stream 1 pipeline hi Swedish le Danish tuipuya mun ni zeta popani Denmark ramami hi Bornholm Island ni in oil Putin thirati boydan report chiang takala omlo Swedish Maritime Authority thupuang tu chuan pipeline put bul naya longan kallo nan uluk taka an fen reng thua soi
tuipui oil put hian mi ringa direct takin ngong nei nga lo ma se tuipui chunga nung cha te chuan an tuar le hle don ani President Biden an Russia avau nu loka Dmitry Medvedev chuan vauna thu asoi vele ngal Russia Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev Putin a thian le Russian Prime Minister hlui ni bok chuan nuclear war chungchang asoi vele ta Telegram a thu ziakin US President Joe Biden le British Prime Minister Thar Liz Truss te chu nat takin asoi sela ti hian a ziaka ma ni o chau ngai thathin te tan hi chuan ka hriat tir non le ang cheu a tul phot chuan Russia hian nuclear ral thuam man theina ne Russia in fundamental state policy anei sa angin tul bik thila dan angin kan che thei ni kan ram le kan tho puiram te himna ti chezonga malak na emo ral thuam len nuclear lam kai hnoya be kan ni chuan nuclear warhead kan mangang ti chiang takin kan president in min ril to ati aro pui chaudon tlat mai tin kan ram then oma nuclear ral thuam pakhat ma lo nan kan veng him bokang entir na nazi ho thunun Ukraine hi NATO ina opmeka nuclear ral thuam da kan phallo ati bok Dmitry Medvedev chuan soizelin Russia himna der thon zel chuan kan chang let ngei don ani tu hne ma phalna kan ti la ngai lo keini po hun rei tak kan in ron don lo kan ringhal thoi mayang Ukraine ram bei nan hian Russia chuan ral thuam lian aman ngam zia in movek nuclear ral thuam hi lo mangpo ni taila NATO hi Ukraine chan turin a in rol du karing lo a chan chu Washington London le Brussels himna apoi mo zok dai North Atlantic Alliance ain Ukraine hian hlutna nei hleinem chu wangin an vai a chiat ai chuan Ukraine hi an chan karing lo zok ani ati bok Dmitry Medvedev thu soi hi a thlir na lama tanga han ngai tu apui hi chuan dik theina lai om ve tlat ani Kuat ram foreign minister te chuan Indo-Pacific huam chunga status quo ti danglam tumna hrim chu me mi zel antuma chu wangin thuan ti amani chumi malak nakal zela November ni ria ta tanga ni som pariat chung khian Japan ram Yokosuka tuipuya Malabar exercise nei antum le ta a China thinan tirim le view donani mani lokhan Russia hovin China le Pakistan te po telin Japan tuipuya drill an nei khania India ro fing takmain ain thiar filim thei ani kha khami chan let nani om takhan kuat dram te hi an chevele donani berhi Yokosuka tuipuya hian United States chuan Navy base anaya USS Ronald Reagan hovin Carrier Strike Group pangalai an omrengani China hian chuti mai chuan Taiwan hi arun lo topang ti te hi ril ruwa alang lo thei lo ve boke US hian mun tin maya sipai mun pui hi siam deuh thluah maya Russia le China tan voile khata han ne mai chi chu ani lo top mai Indian Navy point Shivalik class steel frigate le Kamorta class anti-submarine warfare stealth corvette antir base yani a tin anti-submarine warfare aircraft Boeing P-8I na zui pokang China khan Taiwan laka intro saknan khan live firing silai mutak mangin exercise nei khania tun tum kuat Navy exercise sa po hian silai mutak ngat an kaf ve don ani ichunga anti tura idu angin mi chunga po tiro tiziak kha aron thleng dikle don ani berhi Malabar exercise atum ni na kha sang ni le som ni le pakhat October ni som pani atanga ni som panga chung khan Bay of Bengal nei ni in US Navy te chuan an aircraft carrier hol takmai Carl Vinson le destroyer patni an chopa Indian Navy point frigate destroyer le submarine te a hol chuak ve boka khami tumpo khan Australia le Japanese Navy te pon warships patni ve an chua puyani Indo-Pacific region China PLA Navy te huang tau zia hi alang renga mani loka hamban tota port thleng China vessel Yuanwang 5 ron kalpo kha soi mai chi anilo
India Australia le Japan tan hian China hi chimom tak turani United States hova kuat anga man lak thei hi India tan po hian lom na tur tling hetia tran ho mai lo hi chuan China hi Southeast Asian ram te hian andang zongang silovani hi